Khulungkha ang Romwi Morasing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengdi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kopok jao hambai Laithangnai Talnwi Romwi Khokjakmani kaisini bike khungsa scooty khungsa maruti 400 gram rangsangni mani khwnwi kaitham cylinder kaibroi mobile phone de gas rang Naitugwi Tikhalaikha agartala Thanani police karakshalo kaisa pandani bisingti omani khni rokno nokphang rokni yago yafarai rakha agartala Thanani police Hasro Shalbrumno thagle shikorongni bangmari kabang khlai nuksagoi tongmani Shalbrumno mungsaya ka mungsa thayo shiko khabai mani khwnwi Khogai dalangmani koktoma kashi faimani Fiaba nai mathang bodol rogbo shiring asugui tongya Laithangnai Talnwi Romwi mani khwnwi khogai dalangjak nokphang rok agartala Thanao missing diary khlaimani yagulo paithogleri hinbano kahaman mari manka agartala Thanani police koktomani bisingti SP Kiron ke shawi khana rokha Laithangnai Talnwi Romwi rajakhor agulini dalbidal amseyo Khokjakmani mani khwnwi Naitugwi Tikhalaikha agartala Thanani police hinai Khokjakmani mani khwnwi rok ongkha kaisni bike khungsa scooty khungsa maruti 400 gram rangsakni mani khwnwi kaitham cylinder kaibroi mobile phone de gas rang asholo Khokjakmani bebak mani khwnwi ni rangmari ongkha 1.2 crore hai angnai hini shaka SP Kiron Kumar ke Karakshalo omani khwnwi ni nokphang rokni yago yafarai rakha agartala Thanani police आज हम लोग सब ईस्ट केस में इकट्ठे हुए हैं इधर पिछले 2 महीने में जो चोरी का केसेस है इसमें हम लोग बहुत सारा रिकवरी किया है उसमें हमने अभी तक 7 बाइक्स एक स्कूटी एक मारुति कार 4 मोबाइल 400 ग्राम्स गोल्ड ज्वेलरी और 3 सिलेंडर रिकवरी करके कोर्ट का ऑर्डर लेके जो फॉर्मल प्रोसीजर है वो सब कंप्लीट करके हम उनका जो ओनर्स है उनको आज हम लोग उनको वापस दे रहे हैं उनका सामान ये रिकवरी कितने दिन का ये केस हुआ है 2-3 महीने का है पिछले 2 महीने में हम लोग ये सब रिकवरी किया बाइक 7 है कार 1 है स्कूटी 1 है कैश 67,000 है और 400 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है और 4 मोबाइल है मार्केट वैल्यू उसका 1.25 करोड़ Fiaba party mungo khorokshana phone romani koktoma kare police busuk zorate shakthar mongroi oshikok rokno Naitugwi Tikhalaikha abono nasinglai tabuk lukurok Ashlo khogit langjak mani haino hai mani khni ki film mani nokphang rongni bisingo nuksa khatong thok mung Raja Khoragulini simi omit ni kokthum sini Khorang